ولی بین الان هم جبیرنه که این کوراش سوریش تراشه که گلی که خرابه گلی که تبلیغ و جاری مروی و جاری اولکاری و ده هم واراندا بگمان لسراست نبدولتی جیم فوکسا جواکا نبدولتی زیدتل سر روشا غزه ولسر اوکراینیا جینا مایه کواتا گلو دوی سرو بندی دا کو بشارو لسد بگمان و که جران نینه سردان دیپلماسی دیگه دو جاره لکمکار ولات عربی جوینا گوپیت کی بجدار دبه کل 2011 حتی نها بگمان هات بو تجوید کرن نزار موسى اندام كوميتا سوري انكو اندام كوميتا نافنديا بارتيا كتيا كردستان سوري جفيانات جلمه كايك نزار دماتا باش به ديدناتا بشار الاسد بوله لوتكه يماناما غوتار پیشکش نکر گلو ويب خو نويا غوتار پیشکش کت يان تحافظان ولاتن اندامن كومكار السربون نهشتنا كو غوتارويه به دم باش سلاف وريز گوتنا سروک سوریه بشار الاسد دوی لوتکا 2024 دا نبو کبلیکو گوتنا کوي د سالا 2023 ده هبو او گوتن نجه رازمندی بول جم سروک ولاتن عربیه کو حاضر یکم جاربو هنگی سروک سوری حاضر دبو وتشتا کو جد هات خستن ج سروک ولاتن عربی و جهیزن کو ایرو باندورا والدوری جهنا سروک رژیم سوری نکاری بوات شتاب بسری د باوریام دا وی جاری سال 2024 د وی لوتکا دولت عربی دا از دوی باوری دم جهات یخستن کو ت اخفتنا ندج بروی بهتر جه نارضامندی به و ابجی بهتر از بجم بلکی جالیه دولت بحرین یا کو وقت خویا کرنجی و دیپلماسی که نرم درباري ولاتي سوري وروشا سوري وسروكي ولاتي سوري را دمشينك ودكاربي بوقت رو اريكاريا لوتكا ولاتن عربي كاربن ريجيما سوري وكو بروجات تم ام بحثت كن كاربن حمبيزا ايراني در ممكن حمبيزا دولة عربي وهجر چاره ساري جي هبيج روشا سوري را ياكو دبن بريارا نف دولتي دو بينجيو چار او جي رولك ولو خياكري جولات عربية بله كاكي نزار توزاني جي كي رجيم سوري بيگمان ايران پاراس و روسيا تايبتي روسيا بباندور پاراس اگر چه دستويدا نما بو شامبتين دستويدا ما بو ولاتن عربي گلكي ولاتن عربي گل هند بون كاف رجيم اصلا نمينه كواتا گلو بيكانه وصاب صناهي رجيم سوري انكم مشين بيجين حكومات سوري يا بشار الاسد جهم بيزافان هردو ولاتن بباندور بيتا درخستن جوان بيتا درخستن كار انها رژیم سوری وکو تجی آن زمان بریجی و حتی وکو هاجی درو شکی دیا تشتن جیتی نخستن و او تشتی کو جیتی نخستن نب سهلایی کاری و ببی سری دباوریا مدا تشتا کو دوی وارده امکان خوشک بین نظمان ایرو هبونا سوری دلوتکا ولاتن عربی کو بریو دچن رژیم سوری نکاری واتشتا ببی سری وجبر ولوجي هبونا ويد باوريام ده هجر في جارجي حاضر بو جارا وري وي دبن مترسي كده بيج علي va دولة عربي يكون نرازينا جروشا سوري وجروشا سياسي يكو ايرو السرانسري السوري هي جبر وكو نمونه كيجي از بين مزمان بري فيلوتكا عربي يكونها ايرو يعني چند روجا بريفد شو بری ویش دوی هیویدا کومیتک هبو کومیتا بجن دگوت نده کومیتا تکلین عربی بجن ولات سوری و گریدای او جی پینشش ولات عربی بو او کومیتا رونشتنا خو نگر بری رونشتنا ویلوت کا عربی او جی دلیل کو انه ناراضیبونک هيا جروشا سوري ام بيجن پیمان سوري کو ولات عربي ردای يكو جيد هات نخستن ورژیم سوري حتى وكانها نبر نسري افيك وياد دو يجيش آلية سياسي دجي تقافنا براكتيك وعملية آلية بريارة نف دولتيتا نهاتنا يعني نأفيتيا حتى بيجن رزمانديكا نف دولتي ورزمانديكا عربي دا آلية خدا چيه بكي جبر ولوجي اسباب وغير دم ادبجم روشا سوري دخازي سياستك بالانسي چيه بكي تشتي كوجي تي خوستن نبي سري ودهمان وقت تجي هبوناوي دناب ولاتي عربي دا ودناب اتموسفير عربي ولی کاک نظر دم خدا سوریه که شلاتن بباندورین کمکار ولاتن عربی بوم لیاف ولاتن هال سر عرده
وەکە وڵات نەمایە وڵاتە دابەشی چەندین جوگرافیên cuda bûye ji bilî bi dehan grûpên çekdarên cuda cuda heta dabişî welatên zilhêzên herêmî nêvdewletî jî bûye coğrafyayê. Tu dizanî kewata gel em şên bêjin heymene û qîmeta ricêma nihayê Sûriyê ser rastê civaka herêmî nêvdewletî heye? Dêşê çi biket? نا ez nedûyê baweriyê dema ew hêza wê ya neya siyasî û ne li ser erdê jî nemaye yanî welatekî em bêjin bandora xwe li ser erdê xwe li ser sînorê xwe nebe wê çê cihê wê di nav em bêjin faktorekî siyasî ne di herêmê de û ne di navdewletî de jî wê hebe berê di wextê bavê Beşar el Esed de Hafız el Esed hingî ew tişta ku te kerem kir anî ziman hingê ew tişt hebû lê piştî şoreşa Sûrî ji 2011 dest pê kir û em bêjin ev tiştê ku hate serê welatê Sûrî û ev siyaseta û birêve diçe ku miletê xwe em bêjin yanî zêdê ribek ji miletê wî derkete ji derve kuştin û em bêjin binpêkirin û tiştê ku hat nekirin ya doyê em bêjin ev pêkhatiyên ku di vî welatî de ku îro ji hevdû dûr ketin dibin bandora vê siyaseta ku îro rejîma Sûrî birêve bir ew îtî wê hêzê wê rolê jî nadîde ku welatê Sûrî welatekî em bêjin bi hêzeke siyasî ne li deverê bê an li ser asta navdewletî bê ji ber wilo îro em dibînin di mala wê ya erebî de di vê lotka 2024 de di wê lotkê de serokê Sûrî gotinek min pêşkêş nekiriye ev jî tê wê watê wate ku em bêjin yanî hêjî sînorên pêşiya wê hene berî her tiştî ser hebûna wê di nav mala wê ya erebî xwe de yanî hê di nav mala xwe ya erebî de xwe bi hêz baş nekiriye wê çîrokar bi ser asta herêbî û ser asta Belê kakê nizar kewata badaka Sûrî keysa Sûrî li ser asta civaka nêvdewletî herêmî weke caran girengî pê nayete dan ji bîrate ye sala derbasbûyî jî yanî zortirîn civînên civata ewlekariyê li ser rewşa Sûrî bûn. Yani ez hez dikem yani ev çapemeniyê jî bêguman tu xwe jî vêyekê zanî heta ser rastê çapemeniyê jî ew girengî bi rewşa Sûrî nayete dan demeke de ku rewşa wê re hêşta gelekî xirab e jariye tesîda meydanî jî ve. Kewata di vî serûbendî de pêşeroja vê welatî dê berevkî ve çi digelo. براستی ev pirsa herî giring ev û pirsa ku ev ji 2011 ve tê guftûgû kirin û ser tê karkirin di bawerî em de rewşa îro welatê Sûrî robro dûr dikeve û ne ew rewşa ku wilo em bêjin tayên navaroka siyasî proje siyasî ku îro ji hevdû dibin yanî îro wekû em hemû jî zanin ser asta siyasî îro rûniştinên destûrê hene ew rûniştin jî yanî hin û car û car yanî heta astekî sekînîne ew jî ji ber bandorên em bêjin van tiştê navdewletiyê ku çê dibên yê girêdayî em bêjin wekû şerê Ukrayna welî piştî wê şerê Xeza yê ku niha hatî nav deverê piştî wê şewr rewşa emniya ya ku ne zelal ya ku li deverê hey ew bandoreke baş çê dike di aliyê navdewletî de warekî siyasî ku îro em bêjin fokosa wê li ser Sûrî tê rakirin ji alîkî û ji alîkî dîde jî welatê Sûrî tişta proja got biryara navdewletî tiştê xwe nabe serî tenê li xwe dimezêne û wê biryarê ji nerîna biryarê dimezêne ji ber wilo jî di bawerî em de rewşa wê robro dûr dikeve û ez net bawerim di nêzik de ev rewş ser bê cavê çareser. Bel hekej bîrat heve bi salan em ser vê pirsê tavîn her weke xwe ya xirabtir e baş niye bizanîn pêş rojevê çabe. Nizar el Musa endamê Komîta Navendiya Partiyê Yekîtiya Kurdistan Sûrî ji Vîyenna. Gelek spas.